Anginivuselena namhlanje kusene egama likaJesu. Namhlanje ke sethula i-episode yegcina phasi kwesihloko lesithi kubuyisana naNkulunkulu. Egama likaJesu sigcineke sesikhuluma ngema-results ekubuyisana naNkulunkulu. Sasho ukuthi sibabo ambassador, sifanele ukuthi siphume singena simelele Kristu egameni likaJesu. Kepha-ke lokho-ke ngiko lokungiphuce kokuthi ngilokukhuluma ngempilo emva kwalokubuyisana. Iba njani lempilo, yayinjani-ke kulabanye nasebabuyisene naNkulunkulu? Kokucala ngake ngivetele ukuthi lempilo bantu abakethu ayibi lula, kukholwa kusiko lula egameni likaJesu. Uma uva umuntu athi kukholwa kulula, ubuvele nje umthijedi because usengakase ake engce empilweni yekukholwa la khona ubhekane nayo mbamba. Inema-challenges but wena fune wathi lokuthi lelo ithethe ngiyombamba. Yake yaba lukhulu empilo suke kungiyombamba. Akunamfana ntshuma la ekukholweni egameni likaJesu. Asikutholi ukuhlonishwa kwa-ambassador. Akubi kubade lokuthi you are an ambassador, uthathe ubhekiswe ubekwe etulo egameni likaJesu. Ngifuna kuvetela ukuthi inkulungwane debaholi nebazalwane bebaboshwa, bashaywe, bafakwe ejele, labanye bebajijelwe emabhubesini egameni likaJesu, labanye bebabethelwa, labanye bancunywe inhloko, labanye bagcotshwe ngematshe baze bafe, labanye bebalengiswa nasetigodweni bashiswe kwendiwe nalesi bita si-human torch, kukhanyiswe nje ngabo ebusuku, kushiswa nje umuntu nje egameni likaJesu. It has never been easy kuba ngumzalwane. Umuntu lokwati koleli ngikhuluma ngako uyangifakazela ukuthi kukholwa solacala kholwa it wasn't easy. Ngiko iBhayibheli lithi ukuthwala siphambano egameni likaJesu. Lomnye angabuta ukuthi kuya ngani-ke uNkulunkulu aliyekelele leli bandla leselibuyisene naye bese liyahlushwa pho egameni likaJesu. Ngifuna lokhu kuvetela lokuthi ngalesikhathi leli bandla laKristu lihlubeteka, kungalesikhathi likhula kakhulu. Ngeke ngasinangifundisa ngehistory of the church, nganikhombisa ukuthi ngalesikhathi babagcilata mbamba kwakungalesikhathi lalikhula khona mbamba, ngalesikhathi babayekela lalifa kufa leli bandla njengoba nanyalo lifa egameni likaJesu. Kungako-ke kunalesisho lesithi the blood of the martyrs is the seed of the church. The blood of the martyrs is the seed of the church. Lengadi yalamachawe ngiyo leli yende libandla labakhona lahluma lakhula egameni likaJesu. Ubokwathi lokuthi loss leads to gain. Ubokwathi lokuthi death produces life. Ubokwathi lokuthi suffering brings blessings egameni likaJesu. Suffering brings blessings egameni likaJesu. Uthi Paula nakakhuluma encwadzini yakhe uzivetela amagama lokuthi yena wasongelwa, yena washaya, yena waboshwa, he was stoned, he suffered hunger, he suffered thirst, he suffered lack of shelter, he suffered hardship, he suffered even shipwrecks, but kuko konke lokho wazuza labaningi. That is why today he is a great evangelist ever known egameni likaJesu. Nawufunza 2 Corinthians chapter 6:10 noma ke ufunze ke chapter 11 kusuka verse 23 kuya 29, Paul uveta inhlobo letintathu tetinhlupheko engce kuto lenathi sengca kuto. Number 1 uthi i-mental anguish, uthi ngangena ngama-troubles, ngangena ku-dishonor, ngangena ku-danger. Kwesibili lakuveta ko-Paul uthi kwakune-physical pain, uthi ngangenza kuma-beatings, bangishaya, ngangenza kuboma-imprisonment, bangibopha egameni likaJesu. But ngifuna lokuvetela kwekuthi le deprivation bantu abakethu noma ke le discomfort yayingaphoqelelwa, we accept it voluntarily ngoba le ndlela yethu ithi leli vangeli lihamba lapho. We go through hunger, we go through hard work, we go through sleepless nights egameni likaJesu. Kodwa ke ningathanza ungivisise ningakasiphethi lesifundo sami, awuke unake namagama ngifuna kuwasho bese ngiyavala mhlekazi egameni likaJesu. Ngilalelisise ngithi mina kuwe, uma Kristu ahlushwa kude abuse phakathi kanjalo nebalandzeli bakhe batawusethwala siphambano, bahlushwe, banikele ngemali, banikele ngesikhathi sabo, bancenela abaduna nalabasikati, bancenge amajaha netintombi, bancenela abadzala nalabancane ukuthi babuyisane naNkulunkulu, babuyisane naNkulunkulu. Busiseka
ulindzele lesinye isifundo egameni likaJesu.